Eve Badwam Jumadi eso Jumadi bi ebekoso nyame ya Adom 29th April ya dikosi 2nd May enti mpese obi ade ne ho ehyemu bi o se Ghana Entrepreneurship Week na chese wa opese wa ye wadwuma nkrankra moamo ye modwuma no ye no Mikado Conference Center 29th to 30th no na chese seminar bekoso kasa kire no obi wo business idea no na sebe obi shape na ba into reality no so no na ye issue to call sa conference here ebekoso 29th to 30th April na betumi abo office anim the phone nyina beba ho na afi product bia obi abi owo bia no omo ebebo ho edawuro nso no wahu bi eno eye 2nd May ewo Accra International Conference Center nti ya fa ho gym na de ebe ye fekura wo ho no se ye wie dwumadie no kura no a ye be paw ye books mienu ho entoma Fundamentals of Entrepreneurship, Book 1 and 2. 4 p.m. 2nd May. No, Timistro, we will be business ideas. Now, person shape, Jinim Dien become who they are. 29th to 30th for Hujim. Now, for book launch and so outside to me, Akobi. The market you percent Unyanchi Mubia for 0508 110 755 0508 110 755. Na onimpenifo nso eni enkomo anopen so akonya no aba se Faith Homeopathic Hospital penifo nso aba ye no mba bedi nkomo wa pomodin FM Dr. Abigail ne osofo age won modwam penifo anopen me mwache ejoso ampacho bibia abokode hospital bibia ekoye that's right de nyame ase Faith Homeopathic Hospital that's right yenti ene nkomo be ne ye Dr. Abigail Antefia ya dasi bebre nso ya no ma one so kakra pachomate mejise nyame adom nso ho ye pa na medencha kese nso be ma CEO Mama Faith and as a prophetess Faith na debia me ba antefia me kaka sabi se onipa yare invite pekope ene ba oso eye kakra na se efi baako na ekomienu asa na dunensa nti se wo ho a onipa bia wo se uma wani ko woni pedua no o study ni pedua no o assess no every day ehun se ekoyie anase enkoyie bibi ti se nipa bi o bi a sorry de bia obehun se ni pedua no ayetititi obi o complain se mensa anase menan ayetititi o shampabo se no okona se mpabo ni ikura o hu se ne mpabo no eyi ato ebeka se bi anamness no eyensunsun so bebe anase kwan bebe so na efadeba but mekane say 3 major cause I had this anamness ne ban bibi ti say malaria say so bia onya malaria onim say malaria ono no munro bia ti wani beba so na complicated okay complicated that ubon say na affect nurse no ti nipa na owa na onya nipa do ni nyina ti me titi anase bia olake calcium but say wan ko check up anase wan nye nipa do ni nhwemu a unhu say olake calcium but just what I think de bia na de no edi unya de bia edi unya obesori ni ped why titi woje hu bia enyeyi e na ye wo ade bia eye very common yare mienu bia very common the symptoms eye very common na say make can say e similar ese nti no one way ya beka say we enso na enye no na ye de ada one bibi ti say bia onipa no sorry ade bia on say ne ye fun no ebubom eye dede odidi kakra bia on say ne ye fun no aye kapu anase bia obelche frequent belche na so bi okọ pass gas no e fa ne to in fact e ya de a etiti nipa bebre se otinipa na se okay so anase obelche a ya na e ahomete because aduane ne so awadi no ferment ni te bi on ma gas ne e ba abonte a na se enka kran so e san wo nti entina se masa ya rewe anase ohawe enwu wani mu ase e bibi ti se gastritis e cause sudden and then typhoid and so causes are then enti make say almost say enti say wan nye hwehwemu ahu say gastritis na cause a obe treat typhoid enko na da so so wan hwen so na be typhoid obe treat gastritis na eda so enti na Faith ya ba man bibi ti say gastritis na say ka say H pylori bon say tembia eduade kitwa bi na beto ya funu ma ofuna bloating ubenya chest pains akoman betimi abontentem ubenya back pains ubon so konwunti ni krampo no eya oya and also the symptoms and the complications baby tem bet me ma feel weak
udidi kakra bi abon say wo ye obasabasa asa wa yemre na sometimes wo da sorry anopa bia bon say nipadua ayemre e be take time kakra ansa na wo say why active enti say wa anya hwehwemu a wo say gastritis because say H pylori no omo produce gas bi na say acid bi can say hydrochloric acid enti say e ba say bibi kitwa bi amo afuna bloat e na ba typhoid na so no so hydrogen sulfur gas and acid no so e produce enti ni nyina ye accumulation of gas a e ba ye funu enti bon say bibi kitwa bi na oho chewa funu enti say wa anya hwehwemu a wo be treat typhoid na enye no a wo be treat gastritis na enye no enu nti na ye che say tu anamo bra faith oba ye den fide be hwehwe nipadua ni ma say wo say run blood test nso a ye be ni na ne ye hu the causative factor of sa na ma na e koso nipadua ni ansa na ye tu ho anamo ama nipadua ni enti mesro e ya de a etiti nipa bebe nti antafia enne me nka ne bebe kakra ya se de bia be ya onipa no te a ure emfi enti no betimi atutu anamo aba faith se wo re faith a akra ha ye wo Santa Maria abuya junction ukokuma senso a ye wo ho ye wa hene makokobi 18 mu ukota krade a ye wa anaje police station koforidua ye wo police junction laundry manager road ukobugo sonso a ye wo American house enti number nenso etwam wo screen ne so no wa peke baby a obi a ofra na ya ma direction ni yi ananchichemu bi o ho a ye de ama na so wetimi abebo onipadua ne ho ban se de be ya o how we ya na se o how bi a epese ba nipadua ni emma de bia meka se edidi ankasa kwan so utimi didi yi a emma wonyare but sa de we se ebetina so emma wadide ya basa aduane because udi a wafuni behye o ho be yira enti untimi ndi obedi ni kakra bi but esa so na emma nipadua ne so ahode kofom nipa no ne sorte enti mesel dan wani che faith ayonko osofo ho they said the doc akano sa gases ni nyina no eba nipadua nim sa na also they say ankasa no we live in an age the whole human race we are dealing with toxins the sekobasa wa nipadua so is producing more gases ni nyina sa gases no kan nya toxic basa na my body no say you don't feel well it no the can say bra one of the things that they say a causal problem pa say people are living with wrong prescriptions. Baby near more mundro. Meanwhile, you said that and identify the causes problem that they are ban on win. But what I say no more do. It is more people are dying from wrong prescription than their disease. And until the Kenya say Brafate Homeopathic Clinic. Now you nyabre and diagnosis system no. You screening all the 36 nerve endings. You who the do yari na ide abba. Because faith obana ye hu yarea e dropa de la lai e mo binom just ye jebre hwehwe onipaduam e hu se wey na e hawo ansa na ye twadura ma to bo hu se ye ma wodru a enche na relief aba eno ti ba bibia wo bia e bia na wo sa gas no akwa akofa metabolism problems and the diabro udidi a it take time ansa na aduane timi metabolize e na se onipadua no I mean se onipadua no o digestive system no ye affected na say udidi na intimi metabolize ya you say even the most nutritious food can be poisonous to your body say na doc e ka no aduane nutritious pa but na say digestive system na adwumenti no aduane no intimi fa sa process nim e ma ni paduane ntwetwemu nuane nuro no na e de apomoden abrew and na second drug metabolism so a problem because nipa bia wo yare a edro na abenom edro ya konom ye so no digestive system no enye adwuma yi nti edro no instead say ebe metabolize no e decompose na sa be more poisonous to your body na ama o situation no aye worse enu nti se de be ya unkoto sa ama ne hunu we nyina abi mo no bra ba bia ebetimi agemre ahwehwe ni pedue ehu de ha opote ansa na ye de dru ama and baby ba ko pa no pa metimi akamfo ma no e Faith Homeopathic Clinic said the Dr. Abigail Dikaka you know oba enkran ya Santa Maria Abuya Junction hono wo Kumasi a ahenema kokobi 18 mo hono ma koforidua for nya Laundry Managers Road or Poly Junction na takrade for Anaji Police Station takrade for nya Anaji Police Station na se bogo so na awodi a old asida a wo American House echi hono mo ya be help ya won so na say tatai umia na to mekwa na aba all of a sudden we Johnson I dark brown na say deep yellow
who say udware wi a woda so wadware kra no ho keka wo mfifi to kakra bia na den carbon eba these toxins are accumulated in your system oba faita the holistic approach ebe trace toxins ni nyina massage ho physio ho acupuncture ho all kinds of treatments into yare no ba one time bibia beko ama ho tina phone numbers no 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0244 58 38 59 0244 58 38 59. That's it. Papa, Faith Homeopathic Hospital na yete won canon tino fre yechire wadwen omo ho ombe ya no ede amao na nyame ya adom a wa ready there if say Joy Prime Family Arena no baso eje no wanya bedura ne sa wo hwe wani so ade na wo say winning prizes e ka ho no unya no ba bia je say Joy Prime channel no na obenya e wo so nti fa ho hwe mu bi if you say ye ma wo hwe no ebi esre ebi awerho ne ade ne so adesua wo mu pa nti ye krado de wo hia ne say wo pese wo do ho hwe sa krade yi a wo hwe movie na wo say winning mu akrade no family name and your first name no obede ebeba e wo WhatsApp number is so 0551 575757 0551 575757 na odo first name and a family name no and so aka ho de abawa ha sei nti yedi agro nyina no na je say abasbodi bi so e wo ho enche eno so ebeba Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ha your Nokia Samsung ne iPhone smart TVs your ni nyina bi tabletop fridges and so ho Franco air condition no so onyi bi a wo air condition dia make am for Franco de ni bi dia ma your chest freezers and refrigerators and so washing machine wo ho and a CCTV cameras and so ya bi ba wo office ni fie ba bia wonam bia no phone so na wo hunu de ekoso e wo ho hwe se onkofa Franco number wo internet no so ye mo ne numbers enie 0246 422338 0246 422338 ana 0555 939311 na when a Franco Trading Enterprise for edi enko momambo atma ya krado dada ne mom ya busua ne adofo papa bi di wa wodanti eni die mu a mamemfa ma na yen celebrate wo mo ni party asia na wa celebrate no na okwa ontewe nti na wote ase erade di afe ba kwa aka ne fie hu ye na erade ase ema wono mo ekra enti happy birthday enkoma Elder Emmanuel Dakun na Mr. Emmanuel Dakun owo la Baoleshi SDA ne ba Festus a wo ye camera e wo multimedia ha wo hye ne papa Mr. Emmanuel Dakun happy birthday nyame hira wo nyame nye okese kosi se obeye kese pa sanso ena Cecilia Abna Dakwa aka Sister Sidak ene wonya 61 years nyame hira wo nyame nye okese kosi se obeye kese pa obo asebra ha bebo me locals e ho ena wo happy birthday enko enfamao happy birthday Julius way from Rahel yene no wahai no wish Julius a happy birthday nyame hira nyame nye okese kosi se obeye kese pa sanso na Minister Rahel Lakoto happy birthday nkoma oba fefe nyame hira onye okese from Paul yes sound engineer ono so ewa ha ena wo show happy birthday nti wa wudu wa wuda na bia no nyame hira nyame nye okese kosi se obeye kese otno boro na nkasa nso di ne de so ati ase nti wo nhira nsem ne mpai bobia momoma birthday celebrant no mambo atma ya krado ode ahosepe eto aso cafe banwa ho ene na odi dwumede no efre medi afia amankwa tamaklo